Ярылап үтһәң юлдарыды. Тоқтап тұр, ашында қорықма, кімнен қорыққан? Қошымтала, ойдыңды толғынса сығарып хал, тауышыңды, сенің тауышың көріп ет, мотор шынды. Қош жылы балалар көгінде яңы йондыздар былқытабыз. Сәлем достар, мен Салауат Заманов, Феде Тамыр телеканалының ең тікі, ең мұңлы тапсыруын қарыға сақырам. Келесі 13 минутта біздің менен болығыз. Қош жылы балалар конкурсы Тамыр балалар телеканалы һәм Қош жылы харакеті ештері менен бірлікті өткерілі. Бұйыл бәйге 4-сі тапқыры ұйыштырылы. Һәм ошу вақыт ісінде проекта Башқұртстаныбыздың түрлі район қалаларынан рухлы, ерлі мұңлы қыздар малайдар қанат қақты. Бұйыл иһә интернет селтәрендә өткән хайлап алу турына 20-нән ашу бала гариза ебәрде. Әмма беренче турга нибары 10 катнашучы үтте. Улар барыһы үзенә остаз табып финалга әзерләнәчәк. Һезгә хөрмәтле тамашачыларыбыз, азна һайын безне карабарга гына кала. Рухташ, моңдаш булайык. Бүгінгі сығарылышта біз Айбулат Әхмәтшин менен танышырбыз. Быйыл егет 2-нче тапқыр көсен ханай. Өткән елда ул хайлап алу турын өтіп, проектта үз урынын алғайны, әмма кайбер сәбәптәр аркаһында финалга барып етмәне. Әйтергә кәрәк, Айбулат гитарала шәп уйнай, тауышы бынамын тигән. Еңеүсе исеменә ысынлап та лайык. Тик быйыл бөтә катнашучылар да көсле. Шуға бәйге айыруса сәмле буласак. Айбулатка һүз бирәйек. Мин Әхмәтшин Айбулат. Үзем Мәләүз районынан булам. Рәми Гариповсындагы 1-нче Башкорт Республика гимназия интернатында белем алам. Үзем 11-нче класста укыйм. Гитарала мин 9-нчы класстан алып уйнайм. Достарымның гитарала уйнагандарын күреп, үземнең күзем кызып, өйрәнгем килеп китте инде. Гитара ул бик моңлы, бик сагыу һәм миңа иң яраткан коралым инде. Гитарам бар, миңа аны туган көнемә бүләк иттеләр. Әнием һәм өләсәем аксаларын йыйып бүләк алдылар. Гитарала уйнарга өйрәнгәндә әлбиттә авырлыктар бар, ләкин һинең ысынлап та гитарала уйнаган килһә, һин ул авырлыктарны йырып сыга аласың. Гитараннан тыш мин спорт менән шөгыльләнәм, иңел атлетика буенча ярышларда катнашам һәм гимназиямда алып баручы буларак үземне күрсәттем. Мин ярдарымды бик һирәк җәттем, ләкин илһам килһә, әлбиттә гитараны алып, 2-нче комнатага барып, уйланып китәһең дә һәм шул мәлдә язың туганың үзең дә һизмәй калаһың. 2-нче тапкыр килдем, чөнки миңа бу проект бик охшай. Кош елы балалар проектында 1-нче тапкыр катнашканда, һин үзеңне 2-нчеләй тотаһың, һинең хис-тойгыларың 2-нче. Әмма 2-нче тапкыр килгәндә һин бөтәһен дә беләһең, ничек йырларга, нимә эшләргә, кайда барып интервью бирергә. Бұл проекттан һин үзеңне камера алдында ничек тоторга, сәхнәлә үзеңне ничек тоторга өйрәнәһең. Һәм әлбиттә рухи яктан хис-тойгыларың бик үсешә. Айырылһалар безнең юлдар кар астында калмасулар. Каш һикертә безгә язмыш, ә күзләрең тулы һагыш. Минесе Айбулат, ул әзер артист. Ул чөнки ул 7-нче класстан гимназияда укый һәм гимназияда, общежитиеда яшәгән, интернатта яшәгән балалар, улар сәхнәлә үзләрен тулынча тота белә. Чөнки уларның мәктәп, гимназия сектәрендә үткәрелгән конкурс, төрле саралар күп бит инде бихисап. Гитара ягынан әйткәндә, гитарала ул бик матур уйнай, ышанычлы уйнай. Ришат микән без хайлап алу турында Ришат миңа әйтеп куйды. Минең командам алгым килә ошо егетне дип әйткәс, һин беләңме, һин аны түгел, ул һине гитара уйнарга өйрәтәсәк дип. Һәм мин буга бер тиклем дә үпкәләмәдем дә, чөнки ысынлап торып, безнең ошында катнашкан катнашучыларыбыз, улар шул тиклем кайберләре оста уйнайдар, соло уйнайдар. Мәсәлән, шул ук Дин Ислам, улар
Олардың осталыгы, остаздардың осталыгына караганда да үзем дә алып әйтәм инде, артып китәләр. Бу бик бер дә насар түгел, бу бик яхшы күренеш, чөнки улар менән без дә үсәбез. Алар менән без дә ниндидер тәҗрибә туплайбыз һәм Айбулатка ошо проектта бер генә нәмә итешмәй, аңа үзенә йыр иҗат итәргә кирәк. Һәм без буның өстендә эшләйбез. Sık minin karşıma Kaygı hasretlerinde Taşla yağıttına Bütehine usitip Güreş yaşav kakına Başımdı yuğaldı Hiniyenim şaşınma Bar galemge kul hilde Sık minin karşıma Kaygı hasretlerinde Taşla yağıttına Bütehine usitip Güreş yaşav kakına Güreş yaşav kakına Айбулат Ахматшин остаз Альбина апай Шамсидинованың канат астында көсін нығытасақ. Былтыр улардың моңы үзіліп қалхала, быйыл екі ижатсы башқаларға хыр бирмәскә тырыша. Біздің бәйгелі қатнашуылда Айбулатқа спортта болған сыдамы түзімлігі ярдам етер ул. Гитараға ғашық егет еңіл атлетика менен шұғылана, һәм гимназияның данын яқлай. Ысынлапта, ниндей генә бәйге болхала, ул тырышлық һәм көз салап итә. Бұны қатнашыларыбыз яқшы аңлай. Сәлам, Айбулат. Һине күрүемә шатмын. Инде йырга тукталдың. Бер нисә йыр карагайнык. Артур Кабировтың «Юлдар» дигән йырына тукталдык. Бик матур йыр, миңа лә охшай. Улай булгас, әйдә, беренче куплет һәм кушымтаһын уйнап күрһәт тә, шуннан карарык. Мансылып таң нурдарына Офук сите яктыра Юлдар, юлдар, алыс юлдар Бізді алыға сақыра Әлегә мин Артур Кабировтың «Юлдар» йырын хайлағайным. Чөнки бұл йыр ысынапта бик моңлы, матур һәм Артур Кабиров та уны бик үзенчәлекле сагу итеп башкара. Һәм мин дә уңа охшап ошо йырды матур итеп башкарырга уйланым. Юлдарыңа юлдаш итеп, ал һин дәртле йырдарды. Алыс юлдар якыная, ауыр юлдар еңеләя, йырлап үтһәң юлдарды. Мин Артур Кабировтың фанаты, оның театрдардағы спектакльдардарына ла йөрүнем, һәм әлбиттә йырдарын да тыңлайм. Ләкин финалга инде үземнең йырымды язып килергә максат куйдым. Ят көенә, дуҫ һөйенә, безнең көскә илһамга, юлдар, юлдар, алыс юлдар. Аңлашылды. Һинең уйнауыңа минең бер нинди дә һорауларым юк дип әйтәйек. Тик бер генә кәңәш, ышаныслырак уйнарга. Һинең уйнаганыңа караганда, ничектер яңлышырмы дип курккан һымак итеп уйнайың. Куплеттан кушымтага күсеп киткәндә, интонацияны күтәреп ебәрер өчен гитарала уйнауыңды ла шулай ук әдрәк кенә тавышын ныграк басым яһарга тырышар. Әлбиттә, мин һине Артурдың үзенә охшатып йырларга дип сакырмайм. Куплет менән кушымта араһында һинең әдрәк кенә интонацияң, басым яһауларың ике айырылып торырга тиеш. Мансылып таң нурдарына Офук сите. Әлбиттә, мин Альбина апай командаһына эләккәнә бик шатмын, чөнки ул ысынапта бик фәһемле һәм бик откыр остаз. Минең бөтә хаталарымды күреп, миңа ярдәм итте. Минең уйлавымса, Альбина апайман безнең охшаш хадаттар бар, ләкин һәр кеше үзенчәлекле инде. Миңа бүгенге дәрес бик охшаны. Альбина апай ысынапта мине күп фәһемле әйберләргә өйрәтте. Кайһыда йырды көрөрәк йырларга, кайһыда тавышыңды моңлырак эшләргә. Һәм әлбиттә үзенең тәҗрибәһе менән бүлеште минең менән. Һәм миңа бүгенге дәрес нык ярдәм итте. Юлдарыңа юлдаш итеп, ал һин дәртле йырдарды.
Алыс юлдар якыная, ауыр юлдар еңеләя, йырлап үтһәң юлдарыды. Тоқтап тұр, ашында қорықма, кімнен қорқаң? Припевта қошымтала, ойдыңды толғынса сығарып хал, тауышыңды, хенің тауышың көрбейді, матур шынды. Тағыла несіктір ярғы өстіхәң, істегі нендедір мұңың тағыла тышқа сығып ятасақ. Тара-ра-тара-тара тамша. Ойдыңды негатив несіктер етемекен. Ісіңден сығар, хен тұтаң оны. Икісі бойма ойнап қарайым. Әйді. Хоть үшінші бөлім. Бір туқтауы, бәді юлдабыз. Мен 11-сі класста оқиым, ләкин бұл қош жолы проекті менге қамаса аламай, сүнки гитарла ойнау ол менің үшін хобби деп айтқанда була. Һәм мен ол хоббины экзамендерға әзірләнеу менен дә бірге алып бара алам. Надлы ғүмер, юлдарым, Юлдарыңа юлдаш итті, ал хин дәртлі ердарыды. Алыс юлдар якыная, ауыр юлдар еңеләя, йырлап үтһәң юлдарыды. Ят көйіне, дұт хөйіне, біздің көзге илһамға. Юлдар, алыс юлдар, илтә бізді еханға. Ят көйіне, дұт хөйіне, біздің көзге илһамға. Юлдар, алыс юлдар. Вот афарин. Сен аңланың, һәм адақ үҙең репетиция яһағандала, шуға ихтибар итерһең, яраймы? Әле мин әйткәндәрҙе ҡолағыңа кертеп ҡуйҙа. Оңыштар һиңә. Рахмат үлтіп. Әйҙә. Айбулатқа уңыштар теләйек. 11-сі класста уҡыһа ла, финалға әҙерләнергә ваҡыт таба тырыш егет. Һинең сығышыңды көтөп ҡалабыҙ. Ә мин иҫегеҙгә төшөрөп үтәм, дуҫтар. Ҡош юлы балалар проектының бар сығарылыштарын да интернетта табырға була. Беҙҙең яңылыҡтарҙы Ҡош юлы балалар һәм Тамыр телеканалы хэштегтары буйынса күҙәтеп барығыҙ. Әлегә мин һеҙҙең менән хушлашам. Ҡош юлы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.